Biyag wenno patay. Pinapalabas, linuguban da peryong ken dagiti kakadwa na abalod ni Michael. Awan na balan na, gapo iti kaado dagiti nakalaban na, iso anabugbog daytoy. Gapo tasan ana kontento ni Solomon iti panang buya na, iti panang bugbog da peryong kini Michael. Imbilin na, ti panagraranget manen dagiti balod. Nakuna ni peryong, at tunggal may sa kadakwada a balod, ket kaisparing na ni Michael. Gapo tagkakapsot ni Michael, kakaasi manen anabugbog. Iti sabali a bangir, nagpamarang anasayat ni Fatima kini Layla, ket inasitgan na daytoy tapno kasarita na, ngem pinanawan ni Layla daytoy. Nalagitmet ni Solomon ni Master Daklohop, ket napanda kini Dalton ni Jesimbonan, tapno pilitan da nga isurot iti pasdek na, ngem napaay da, tadida na danon tigagara da. Gapo iti sakit tinakam ni Solomon, pinapuuran na kini Dalton ti balay tilakay. Ita gagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag wenno patay. Kubil ayaban, boss! Maragsakan ka kadi matakas kanyak, Dalton. Uwan, big boss. Nakaragragsak ang unay! Ang balinan agapo ti balay ni Master Daklo, big boss. Ala, Dalton. Mapantay. Agsublitan ijay bugal yon. Ay, uwan, big boss! Nagpuskulen nga asok dayjay. Adda mapupuuran. Kat iti banda ti balay da Master Daklohop. Anya nga ta tinapasamak. Mapanak ijay. Sublyak tulaangan dagitoy natang apinuros ko. Nagbara ti init. Ang sana bale, tadamot dalungdong ko. Saan unay amapudutan ti ulog? Pag naaklata, naging ga iti ayan ti puor. Amwag, no anya dayjay. Sapay awan ti maluganan mo't. Ti kotse alimabas. Wan, isu dayjay tay kotse anagluganan tay nagdamag kanyak. Isu dagijay tay mangsapsapol kan ni Master Daklohop. Ano kasta? Daytoy balay da Master Daklohop kinapuuran. Diyos ko, gusto ti atap ko. Adakas ti panggap dagijay nakakotse itay. Awanan. Naikisapon to'y balay da Master Daklohop. Nalakaan na puuran. Gaputa kayo ti materialis na. Sayang daytoy abalay. Nagdakkel kan nagpintas abalay. Hanggang napuuran meten. Kat awan sapayan ti maisalbar agamit da. Gaputa na puuran da amin. Diyos ko. Apay. Anya ti basol ni Master Daklohop. Ta pinuuran da meten ti balay na. Kumusta kayon, Mama Daleng? Adda kami dito'y Amerika, anak. Nasayaat nga rod no kasta, Mama Dalen? Kailiw da kan, Ofelia. Nabayag kami dito'y Amerika. Iso a kailiw da kan, anak.
Kan kita lang amin nga imbawag ka. Pasensya kayon ha. Kat, kumusta ni Master? Dagiti apuyo, kan ti anak yo. Nasaya at mag-iha. Kasaritam ni Dakluho. Sige, Mama. Kumusta ka, Ophelia? Nasaya at mat, Master. Maganandan ka, kanayon kita. Tak kikita tayong tupay. Wan, Master. Kat sabay ko ma, tamasara ka mo, dagiti patpatag mo itipihag. Ar-aramidag ti amin akabaalak, Master. Tapno masara kak ida. Sige, nasaya at man. Kat kanad ka kanayon. Uray da kayo, Master. Agan annad kayo, mat. Sapay la kuma, taag kikita tayong tupay. Sige, Master. Kastapay nga rod. Umawag ak tumanan. Bye. Inagsarong karan ti pagadalan ni Master Daklohop. Inted na kanyak ti susi ti gate. Iso ang mabalin ko lat taalo katan. Agpapanti balayda. Ada kanyak ti susi na. Intalag kanyak ni Master. Pag naklatan, amapan iti pagadalan. Sayang na't dadya pagadalan ti karate. Narikpanan. Gapok ka ni Solomon. Ngam sana bale. Iti pa nagsubling to da Master. Manglukat tumanan. Adayta. Nailukat kong tigit. Ophelia, sika ka di dito? Ha? Sika ngagpaiso. Di nak malagipan, tadi kamatan umumay dito pagadalan. May sak nga agad adal iti karate. Estudyante anak ni Master Daklohop. Ha? Kasta ka di? Jack maawatan, napay akal lahat nga imparikap ni Master dito pagadalan. Anya itayan tinagan mo? Ungaya man niya. Isak ni Leo. Saan ka di nga imbaga ni Master tiga po na? Imbaga na, ngam Jack maawatan. No di na inserra ti pagadalan. Nalabit, amin kayo kat mairaman. At ngamin ti kayat na makikadwakan ko na, may saabak nang atao. Ngam saan akayat ni Master. Di na kayat, gaputadakas ti ugali da ito'y abak nang. Ha? Numakikadwa iti dayta at tao. Amangan numairamraman kayo pay. Iso a pinilinan ti umadayo. Kastagayam. Ngam di kayag danag. Gaputa malukatan tumat laang daytoy pagadalan. Sapay la kumaa. Urayin tayo laang no kaano. Agyaman na kan kalayo. Naimbagtada ka. Ada ka duwak anang isimpa ka dagiti agkakaiwara dito eh. Bueno, Ophelia. Mabalintan ti rumwar dito'y pagadalan. Kat ilak ko matla ang tigit. Sige. Mapantay ti may sa restaurant tamangan ta. Siya kung ti makamo iti bayat. Ay kat, agyaman ak nga rod. No kasta, awan am-amom kadag iti naibagak anakan? Awan, Ophelia. Angam, asino da ka di? Apay asap-sapulam ida. Gagayem ko ida. Nabayag namin adyak ida nakitkita. Kastagayam. Sige, ituloy tan timangan. Agbusog ka, ha? Oo na. Kat, agyaman ak manan iti panangilibrem kanyak dito yung restaurant. Adda umasidag dito store a babae. Sino nga ta... Ha? Ophelia! Elsie! Ophelia! Sa dino tinagapuham? Ija ili. Sangsangpet ko laang. Nagdiritso akon diti ayan mo. Nangan ka ka din? Isaganaan ka iti kanam. Saanan? Nanganakon. Isaganaan ka nga rod iti inumam.
nalamis a juice. Ngam, awan mango juice ita. Taawan ti mangga na loom. No anya ti adda, ison. Ala, agtugtugaw ka pay lang arud dita. Ta isa ganaan ka iti inumam apagpalamiis. Wan gayam, Elsie. Ayan ti anak mo a babae. Ha? Ada iti pagadalan Urayi ka sumangpet, taitot ko kan kuana to'y ginatang ko. Ha? Elsie, saan ko analipatan ti inkarik kan kuana? Nga igatangak itibag na. Kan bestida na anapintas. Ha? Patsyak amaragsakan. Agyaman akno kasta, Ophelia. Ophelia. Napan ka ka din, ije balay da master? Mapanag to ija inton madamdama. Naglayo nak namin dito ayan mo. Kasta ka di. Kuang amin. Daytay. Oh. Apay, Elsie. Anya ka di ti parikot. Amom ka di. Napuuran ti balay da master. Anya? Napuuran, Ophelia. Kat pulos nga awan tinaisalbar a gamit da. Anya? Apag iso idinapanak iti pagnanaedam a balay day dinanang. Agpurpurusak idi itinateng. Idi nakitak nga adda nagpuskol nga asok. Iti banda iti ayan da Master Dakloho. Anya? Napan ko kinita nga uray nagnagna akon. Kat awanan, Ophelia. Naikisap ti balay. Agsangsangit ako namang buy-buya Tawan mo't maaramidak. Naladawan idi nakasangputak. Gaputan na puura nun ti entero a balay. Nagpigsa idi ti apoy. Anya? Wen, Ophelia. Nagranggas lagit din dagiti tao anang puor iti balay da Master Dakloho. Sino tinang puor iti balay da Master? Elsie, ibagam no sino? Kwa, Ophelia. Amom ka din no sino da? Adda atap ko. Ngamjak idaam-am mo. Tanakakotseda. Nagpintas ako tilugan da. Anya? Idida mo. Imay da nagdamag kanyak. Sapsapulan da ni Master. Ngam inlibak ko ajak am-am mo. Nangag ko idi ako natay may sa alalaki Big Boss. Anya? Big Boss? Wen, Ophelia. Bak nang da tao. Tanagpintas ti kotseda. Ti ayop, Solomon. Kabut-butang tirupada, Ophelia. Oh. No kayat mo? Mapantay iti balay da, Master. Tayin takitaan ti balay da anapuuran. Sige. Kuyogan na, Elsie. Nakitam tinagbanagan ti balay da, Master mo, Ophelia. Awanan tinagbambanagan na. Awan na pulos tinaisalbar ko nga uray may sa agamit da. Gaputan naladawan ti amin, idi nakasangput akon ditoy. Dagiti ayop. Dagiti awan ng puso. Ophelia, am-amom ka di dagiti tattao at dinakamat ko anang puor diti balay da Master Dakloho. Wan. Am-amok ida. Narungsot dayjay at tao. Iso tiliniklikan ni Master. Katgapo siguro taliniklikan ni Master.
Iso aday to'y balay na tinagpupungtutan day jay nga ayop. Anya? Awan ang puso day jay at tao. Diablo! Asino nga minday jay, Ophelia? Tinangag ko idi ako na may sa lalaki kat big boss. May sabak ng at tao. Ano ti kwartana? Ano kontraam kat biyag mo ti katukad na? Ha? Uwan, Elsie. Husto nga ro ti atap ko idi pailaeng. Da kasi nadagos ti atap ko idi pinagdamagan da. Iso nga inlibak ko ngam amok da Master Dakluhop. Jak kayat idi nga isuro ti balayda. Tadakas ti atap ko. Ti ayop at tao. Awan umasping iti kinadakas na. Ophelia, kasano itanday to'y balayda, anapuuran. Baybay amon, akas to'y nalatan. Uwan. Ngam kiti. Nasken amaaladan. Paalad mo? Uwan, Elsie. Tulungan ako, ma. Paalad tati aglawlaw. Tapno awan ti umay agbasak-basak ditoy. Daga ni Master daytoy. Iso anasken amaaladan. Sige. Ibagak kan nila kay ko. Tagayab iti kadwana. Taisudan ti mangalan. Ay na, Ophelia. Talaga nga uray may sa agamit da Master Dakluhop. Kat awan ti mabalinan. Napuuran amin. Dakikilaang daddo maakaldero ti mabalin. Numabalin pa'y amaaramat. Alaamon, Elsie. Sayang mat. Wala. Alaa kon taugasak. Kat idulin ko. Itad kon to inton aksublida ditoy. Elsie, agyaman akan ka. Nakumbinser mo adagos nila kay mo. Kat isudan ti agal-alad ita. Wala. Nasimpot nila kay ko. Managtungpal. Nang runa no pagsayaatan ti pada na atao. Inayaban nan adagiti amamuna alalaki. Kat imay damot adagos. Agbayad ita day chay at tao. Ha? Saan ko ang mapalabas daytoy nga inaramid? Awan sa baling akin aramid iti daytoy. No di isulaang. Ophelia. Agbayad iti nangina. Anya ti pampanunutan ni Rosana nga aramiden kontra kini Solomon. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas. Pinauram ni Solomon kini Dalton ti balay da Master Dakluhop. Gapo iti pungtot na. Iti didapan nakadanon iti lakay ijay simbonan. Nasdaaw mat ni Elsie iti pan nakakita na iti napuskol nga aso. Iso adagdagos mat abinirok na ti pagtataudan daytoy. Ket nakita na tinauraman abalay da Master Dakluhop. Simmarong karmat ni Rosana iti ili ti simbonan. Ket dita naamuan na kini Elsie tinapasamak iti balay ti Master nga. Inladawan ni Elsie tilanga dagiti atapon na anang puri iti balay. Ket dita naamuan na ada Solomon ti aking gapwanan. Ita gagayem adto yung tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Saan ko ang mapalabas daytoy nga inaramid na? Awan sa baling akin aramid iti daytoy. No di isulaang. Ophelia. Agbayad iti nangina. Narungsot a tao, Ophelia. Uwan. Gusto ka, Elsie. Narungsot at tao. Diablo! Awan ka asping ti kinadagas na.
maayop. Nalamlamas pa nga maayop. Ophelia, awanan bain. Amin ana patag kanya. Di nang rana. Oh. Elsie, iti kanito ang makita yung pay ida. Liklikan yun. Lumabalin, saan kayo na makisarita kada kwata? Ang mga nuan niya pa'y tidakas nga ramidan da kada kayo. Ophelia. Liklikan nyo ida. Kitaam, awan basol da master kada kwata. Ngam kastoy kitin tinaramid da. Well, maawatan ka, Ophelia. Katagyaman akmat, iti palagip mo. Laglagi po niya akanayon dayta. Rabiin, Ophelia. Di ka katipay makaturong. Adda ka pa'y laditi paraangan. Saanak ang makaturog, Elsie. Anya ti pampanunutem. Dagiti ipatpatag mo iti biyag. Wan. Kaslang maawanan akon itinamnama ang makitak ida. Ophelia. Dagito'y arigat ko ita. Katawan sa bali ang pabasolag. No din ni Solomon. Ti Diablo at tao. Ha? Saan alimot kan kano asino ni Solomon, Elsie? Nadakamat ko idindaytakan ka. Wen. Ngampulos nga awan tinangibagaak nga uray iti asino man. Nasaya at laonay. Gaputano agwaras dayta. Amangan numadaksan ka. Nga agpapan kanya kat madaksanak. Kat mairaman pa iti pamilyak. Elsie. Isu apulos nga awan tinangibagaak. Agyamanak. Kat ita anapanagnagak ti kinarungsot na. Gapu iti panang puor da iti balay ni master mo. No naabutan na da, master. Amangan no na iraman da pa'y anapuran. Ha? Posible da ita ang mapasamak, Elsie. Gapot ang maaramid ni Solomon, tikasta. Nagdakasan. Nagdakas at talaga. Ngam amin a kinadakas na. Kat agbalat at tumatlaang kankwana. Sige, Ophelia. Umawag ka iti Amerika. Takuyogan ka. Agyaman na, Elsie. Umay ka. Ijay abanda ti ayan ti telepono. Wen, Kat makamukan, no ibagam ka da Master Daklohop tinapasamak. wen mamadalen. Kasta tinapasamak. Saan mi nakita nga iso dati ng por? Ngam awanan ti sabali ang mga ramid iti dayta. No di iso da. Awanan ba inday ta, Solomon? Da kayo pa'y tiim mo na anangin pag-aak, mama. Tadyak amuno kasanok nga ibagak ka ni master. Anak, sobrang tiranggas day ta tao. Mama, gapo kanyak, napuoran ti balayo. Awan basol mo itinapasama ka na ko. No dikit basol ni Solomon. Mama Dalen, No may kasta. Pagyaman na. Tasaan ada kami tinapuno. No dikit tibalay mi. bayan nyo, mama. Agi karon to day jay ap tao. Anya ti kaya't mo asawahan, anak. Nalabasan. Sobran ti kinadakas na. Ikaronan to ti inaramid na. Ikarik, mamadalen. Anya ti planong ita, Ophelia. Ituloy ko ti mang sapol kadagiti anak ko, Elsie. No kasta.
Saan kan nga agsublipay dito'y simbunan? Agsubliag, tuumay kayo to sa rungkaran. Kasanon dagiti gargarat mo iti pagnana. Da kayo pa ilang ti makaam mo, Elsie. Sige, no day tati ko nam. Elsie, agyaman na ka. Iti pamilyam. Gapo iti kinaimbagyo. Agsubadak to. Anya? Si kakit di man. Nasayaat kayo at tao kanyak. Katsapay ko ma. Tadumteng to ti aldaw nga agkikita tayo tupay. Namnamaak day ta. Oh, kat kasano nga rod? Agsinatan dito Elsie. Sabalin ti pagturong. Sige, Ophelia. Kat agan-anad ka kuma akanayon. Agyaman na. Boss! Malaglagip ko tay apoy. Apoy? Wen, big boss. Tay gumilgil ayap nga apoy. Napuuran. Di balay ni Master Daklo, big boss. Sigurado, ngawan tinatda nga uray, may salaeng nga adigi. Takin nanti apoy. Wen, Dalton. Nakaragragsakak anang buy-buya iti gumilgil ayab nga apoy. Wen, big boss. Apay, naragsak ka di mo at akas kanya? Pirmi boss. Nakaragragsakak unay-unay, big boss. No kasta nga rod, may kari kalaunay nga agbalin a right hand ko. Ha? Right hand, big boss? Sika ti makanawan ko, Dalton. Sige, sige, big boss. Agyaman na, maragsakan na unay. Gapo iti baligit ha. Kaya't ko nga uminom ta. Ala, danggayan nak nga agrenak iti ara. Ariklado, big boss, ariklado. Danggayan kayo. Sige, katangit na itanateng mo, Barok. Tapno, sa anak ko amapan ijay ilay. Agyaman nak apong usting. Aguray ka. Saan ka day nga adda kabsat mo? Adda apong. Apay adya kon makikita, Barok. Nabayagan day di pa nakakita kinkwana. Oray siya kapong. Jack matan makikita ni Michael. Gapot asipod tayo na odi pa nagawid na. Saan mo tayo na nagawawid? Kastaya. Ay, huwag kayang Barok. Anya ka di tayo nagan, Mom? Roldan apong. Kunagno si ka ni Michael. Aging gaita, mapagsindukat ko pailat na tinagan niyaw. Ay, agkabaw ako. Saan kayo kayo nagkabawa po? Malangarod, Barok. Bayada ko day tanatag mo. Tayong baglaad dengdengan ni apong mo a Sofia. Una po. Kat agyaman at. Mapanak pa di ta balay danana kunrada. Tailakok pa'y dagyuti daduma natang. Sana balay na medyo nalaka. Basta malako amin. Isupay ama inayon iti ornong ko. Umadanin ti panag-enroll. Kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko. Aginrolak iti bugalyan. Agawa ak ti magna. Tapno makarwana kundi ti pagadalan. Amangan ngamin no makitak manandi ka busor ko. Naodi ni Luz Viminda. Gaputa di magasbiit iti library.
Kan saan arumbang aguyog kami. Gapo ta mairamraman no bilang tadama di ama pasama. Hello? Di kabusor ko. Oh my God! Ay, abanak. Umasidagan dito ayan ko. Oh my God! Mapantabit ang merienda. Jaklat na sungsung-batan. Oh, di ka matagsa, oh. Yes. Kaya't ko ti makipagayam kan ka. Pudno nga tati ko na. Wan, kaya't ka pagayam. Iso mabalin ka di? Mapantapayag merienda? Pwede mo! Oh my God! Mapandan! Aguray ka lang, dita kotse. Miss, oh my God. Mapantan ang merienda, tapno maam-am mo ka anaimbag. Kaya't ka ngamin apagayam. Thank you, ha? Anya ka di man ang tiplanom. Ape nga inawis nak dito'y kantin. Awan ti madya planok. Bilibakan ka. Sabaw yung man, ari. Kasla awan madi nga inaramid mo kanyak. Iti kastoy nga aramidam. Ha? Jak kayat ti gulo. Jak kayat ti nariribok abiyag. Nag-transfer ak dito eh. Tapno agadan. Saan kat nga agsapol iti riribok. Saan ka mat-ariribukan ka? Kaya't ka lang agbalin apagayam. Kasla awan anyaman na kan kati inaramid mo kanya ka. Ha? Katapno ibagakan ka. Pas ka na nga rin. Saan ka akayat ngagbalin apagayam ko? Extra rice. Gaputa sa iro ka. Anya? Jak kayat apagayam ti sa iro akaskan ka. Uray awan pagayam ko. Nukas matlaang kan ka. Oh, timakdar ka matan. Ditakan. Bastos day siya babae. Ha! Addan tumanan aldaw mo. Pagkawin! Pagkawin! Sino ka di kinasaritan, ha, Fatima? Kan pa ninyo. May sa apagayam, Doray? Kan napan kami la iti kantin. Nagmerienda kayo? Muta nga man tayo. Nabiit kayo mo. Sige. Umanagtan iti kotse na mapantan, Doray. Sige. Apong bogan. Mapanak ko iti bugal yon. Panawan kan tumanan na. Taijayak nga gadal. Adda tumulong kanyak. Anasaya ti panagpuspuso da. Ti pamilya ni Layla. Ituloy ko ti panagadal ko, apong. Ket ni Michael. Nalabit nga gawid tumutlang. Agparparik na kanyak. Asibibiyag. Ket nalabit. Napan nagtrabaho iti adayo a lugar. Agawid ak tumutlang, apong. Taumay ko gaikan to'y tanam nyo. Roldan! Ha? Layla? Tumat nga da ka dito likod ti kalapaw yun. Imbag man ta nakapasyar ka, Layla? Ulan, awan mat klase mi ita, ta Sabado. Umay ka, adda ginatang ko aparakan ka. Ado amakmakan, pagsangwantan ti daduma. Ha? Umay kan, Roldan. Ay na, nabang aranak nga iminom iti nalamiis adanom. Naggapoy ti karamba. Iso na lamiis. Kat, kumusta kan? Nasayat lat ta. Sika, kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Apay? No may papan iti panagadal ko.
Awan parikot, Roldan. Ngam adala taong ajak kayat ti aramid na. Ni Los Viminda? Saan? May isang schoolmate ko. Dakas ti ugali na. Ha? Amom ka di. Pinakamagnak. Kat impupukdak iti may sa bodega. Jak amunoan niya day chay alugar. Anya? Kalpasan na. Imay day chay a babae. Tinabkabil na. Tinungpatong panak. Anya? Wan Roldan. Sa ita, kaya't natin makipagayam kanya. Anyat inaramid mo? Binalis mo? Saan? Jak kaya't tigulo. Iso ang pinalabas ko langan. Ha? Saan ka nagpulong ka ni Papam? Saanan? Jak kaya't ngagparikot ni Papa. Ado ti pampanunutin na may papan iti trabaho na. Wano iti negosyo na. Iso ajak kaya't anayunan iti parikot. Layla. Ngam ita, agan anada kon. Jak kayatin ang maulit pa iti naramid na kanya. No kasta. Nasken nga ginroll ako ni Jebugalyon. Tapno adamang salaknib kan ka. Ha? Inton umay nga enrollment. Aginroll ako ni Jebugalyon. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!